Sembut Menteri Rangba Kejelau Pak Presiden Tensong Ulia Thua Bahaga Miat Jong Kasing Ublei Kata Kakat Sau Terik Una Opera Arajar Arpusan. Mau rengkat Bad Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma Kilalik Ya Kendo Ya Menteri Korbari ke Sarkar Preng Wamit Shah Ban Kerpat Ban Menjurno Ban Menteri Kami ke Enaline Permit Ke Joint Kada Ban Pendrung Ya Ke Ketian Kasih Bad Garo Haka 8 Schedule. Ulia tu Bu Amit Shah lapan pau dan kami ibnia alo ke jengdawa ban penterekam ya ke ILP bat ban pendrung ya ke ketian kasih bat garo ha ke 8 schedule. Bar kapol ke biang sepentip ke jengla ban penterekam ya kini gimat. Habal ke li kumnu usngau namar haduk mentah ke Sarkar Pedeng kam keran syai lakan ai ne kanam ai ya ke ILP. Uba Presiden Tensong ulong bakilah kerpat ban buram lem ke jeng angnut jipat ba ke jelam Meghalaya. Berulong bakile keran ha ke bedai bat ke Foreigner and Immigration Act Arhajar Arpusan. Namar bakaniru kedai ke subjek ke bedan bentalang bat ke ILP. Bat ke Sarkar ke IA ke jengkemi ipnia jong ke tenat korbari ke Sarkar Pedeng bat ke kermen scam bat ke Sarkar Pedeng ke sesyim no ekarai namar ke jengma ke jela mentah kamdai syuk na pokari dan ke jengma ke Bashir kai kedai nabar jengkeri India. Men mani kendo ya Union Home Minister Amit Shah hakaba bon ki issue ke pengikren ke bakon thup langru pin ong ya ka ILP piong ya ka deka join kada ka bangi kren ba seriously ka bangi da kerpat na kaliang Amit Shah ba unsngau ba ban consider seriously yaki niki issue but mdei tang ya kataru rei wat yaki niki ka yakani ka bangi ong ka kabadeka Foreigners and Immigration Act 2025 ya kan irong discuss kumno na kamantaban implement ya ka namarba ngiyo ka situation mata pedeng kami kala India bat ka Bangladesh kam dalong ka ba itnat de ya kata subject pengekren de ngidang ya study issue kumno ban le ya ka issue kanang ba kajing room jong kiniki illegal immigrant nginla ban khang namar babun sin teng tegiwan na Assam teng tegiwan na keleng saudong kiwan nang the na po ong no kiwan nang the na ka Thain Silsha lani kiwan nang the na Plain Belt area te kita ki bangi ngilong warit te komong opi ngilai discuss bai kan ni te agreement scam bai ngila ban frame ya rules da ka jingrap lem jongka Sarkar India Ministry of Home Affairs ba ngin long lakum ngin long safe ngin long shan hakaba kini kijing rung ki illegal migrants kan ngila ban sange once and for all tengin don kijing kren ya kata tengyo iba men kandiat sngi mentari mat menin ne men sisngi wat u MP badon burom jongiru ulej ban kendu ya home minister ubaya lang ya kaju ikalain tenga ngasutunat UMP jongir ubudin lang ya kan kaju isu kaba ni men sing playing la keren dengan kermen scam baka Sarkar India ro kan scam ban sim serious ya kini ki pending issue ki bilang sa bat ka Sarkar India na kabata ka jelam ikla jongi barokwe em kabangi keren hi kalong tangan ni sngau bha burom lep ni sentiment jogi ba jok ke jelam ikla kata ka dekoi dan na daw pi bang kadon ke jing keren ru wat ya kan ka ak ka bakirang pas ka parlimen ka bangi ong ka Foreigners and Immigration Act 2025 te yakanir ko subject namar kanir kaling syak ILP hi kisu kaling lang syak ILP na ka daw ngong pi ni kin steady bha kumno ban le namar pi da ka badon ka Foreigner and Immigration Act 2025 kadon ka scope ang turu kabale si kan long more less kom ka ILP de kata ko mo pi ngini EA ka jing study jong ka Ministry of Home Affairs de agreement scam hi ba katu kan por kin poi saka decision gi bagin sim namar ba ndei shu menta baka ka threat yangi na po India ka threat meta na ba jo ka India ro ka balong isir kai hadu katakta tunjuk program kasih baru ka it schedule jika it asaran sebab dia nakaliang jong home minister ong hot ya kane ngidang steady carefully ngin tiapet ba haka appropriate time ngin la bat pentip sepi ya ka positivity na kamtakin ki issue ke ba ngilabu nadu kam mansua hadok mentarok ke bong pi ngidang budin piong ya ka languages piong ya ka ILP but piong ya ka nika issue ka badai ki
interstate migrantและในki illegal migrant ki bangila banong yi kita ro ngong pi ka discussion jo ki kaya chapram bat nga kremen skem bah ka wi skiและซีนักเลี้ยงกับนิสติกินสาคอมอปยากาเป็นจัดราฟกับบันเป็นติกนาบากินนงชกชนงจงจลามิกลากิลอกเซฟบัดนำดนมันมุนุกิบาละมันชูวันตุรในวันสาและในวันรุ่งเชกันจักากจงอีเคลมดาติปและในเคลมดาละบัดสกรีนยากาจิงลงกับจิงมันและในกิบริวกิบานากิบานากิบาวันนักนุกจลานและในนักนุกะรีเกลงจงกะประเทศ